sa vijestima. Forum Bošnjaka muslimana zatražio je državnih organa, tužilaštva i pravosuđa da urade sve kako bi se hitno rasvijetlile okolnosti pod kojima se prije 15 godina dešavalo etničko čišćenje Bukovice. Forum je na skupu koji je bio organizovan na temu kako vratiti život Bukovici zatražio i hitno otkrivanje počinilaca i nalogodavaca i njihovo privođenje pravdi. O tome Tanja Debeljević. Imamo li pravo kao ljudi da bilo koji zločin mjerimo brojevima, upitao je predsjednik Foruma Bošnjaka Sulja Mustefić. Ovaj slučaj je, kako kaže, prekrila zavisa ćutanja, a suočavanje sa prošlošću je veoma bolno. Ono se odlaže, ali se ne može izbjeći. 104 kvadratna kilometra državne teritorije etnički je očišćeno od bošnjačko-muslimanskog stanovništva. 6 ubistava, 2 samoubistva, opljačkane, razrušene ili zapaljene kuće, groblja i bogomolje, uništena imovina, ubijena ili ukradena stoka, premlaćivanja i prijetnje kao epilog i dan danas imaju Bukovicu bez stanovnika bošnjačko-muslimanske nacionalnosti. Rečeno je da događaji u Bukovici moraju se rasvijetliti kako se ne bi manipulisalo. Zahtijevaju od državnih institucija, skupštine i vlade da počnu sa stvaranjem uslova za povratak prognanih, izgradnjom kuća i infrastrukture. Tamo gdje ne postoje uslovi za povratak, neophodno je pružiti odgovarajuću satisfakciju prognanicima putem materijalnog obeštećenja porodica. Bukovica je jedna od najvećih rana posljednje jugoslovenske drame i najveća mrlja Crne Gore, rekao je potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder. Svi koji na bilo koji način živimo ovaj zločin smo odgovorni, kaže Rastoder. Apelujem i pozivam sve oni koji imaju za to snage i mogu na bilo koji način da se pridruže bavljenju ovim zločinom i na taj način pomognu da on konačno dobije svoj pravi razuman epilog, ako uopšte postoji epilog ovakvih dešavanja. Crnogorski ombudsman Šefko Crnovršanin je rekao da je od kada je u Crnoj Gori osnovana Kancelarija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, jedino im se jedna nevladina organizacija obratila povodom Bukovice. Daćemo mogućnost građanima Bukovice, da li će to biti 1 dan ili 2 dana, vidjet ćemo u toku ovog mjeseca da mogu da podnesu pritužbe na rad državne institucije, ukoliko državne institucije nisu postupali po njihovim pritužbama, također na rad lokalne organa uprave. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Koča Pavlović je rekao da je skup trebalo organizovati juče kada je glavni tužilac Haškog tribunala Karla Del Ponte posjetila Crnu Goru. Od 2004. godine se gospodin Dugut i udruženje Bukovičana obraćaju državnom tužiocu koji ništa ne radi i mislim da bi mi možda sa ovoga stola trebali upravo to da uradimo. On je pozvao predstavnike Foruma Bošnjaka i muslimana i mještane Bukovice da se obrate odboru kako bi to tijelo pokušalo da pomogne da se u to područje ponovo vrati sigurnost. A pjesnik Zuftija Hodžić smatra da će se vratiti život u Bukovicu, ali tamo neće biti ni muslimana ni Bošnjaka. I mi treba da se obraćamo međunarodnim institucijama. Samo od njih u Crnoj Gori ovako je kakva je danas možemo tražiti zaštitu. Odbor u kojem je Koča, ja ne sumnjam, to su pošteni ljudi i dobri ljudi, ali to je isto kao ovaj okrugli stol. Taj ništa odbor ne može da riješi. Bez obzira na dileme da se ne može vratiti život Bukovici, treba poći sa konkretnim činjenjem, rekla je pomoćnik Ministarstva unutrašnjih poslova Nada Vukanić. Možda je i svjetlo u tunelu jedan od vaših predloga, a to je da kada se obezbijede uslovi za povratak ljudi u Bukovici, razmotri mogućnost, odnosno stvore uslovi da se na području Bukovice, je granično područje sa Bosnom i Hercegovinom, od mlađih povratnika stvore zajedničke patrole. Na skupu je prikazan dokumentarni film Praznina novinara Seada Sadikovića koji govori o zločinu u Pljevajskoj Bukovici.